Ole vaenga lona lua lea ole mea lo whaalmalo Australia. Ele whaalelea o ofisa mo le awhenga luenga, ele whaatino ina o lato tiu te tau ave. Mo le silafia, o Australia fo i o lo whaatu peina le whausia o le mautafono, mo sui whaipule al palimene. Ole tua maotale nei le mautafono I ti a whau. Ole a whausia ai se whonga whale lua. E avea mo ofisa Tutotonu mo le awhainga luenga le fono au whaitula a fono a Samoa le parimene. O le talaanga foi o le whamaitene mai o le poloketi le nei. Lua fitu ia whatasila ma le malanga mai le sui o le malo o le minister vai whafo le nā vai tau. Le Honorable Julie Bishop. Ia ma tuina alo ia mai le fsosani le Australia e tusa ma le 15 miliona ta la Australia. O le fsosani le afia ai le fatatianga o le ata ia politisain ia fatasila ma le fausiina o le official fono au ia maltuina mai foi le o le fsosani tau le whaensinia po le technical assistance ma whaiona na ofia tono vaenga tupe le fsosani mimalo Australia. Lea foi lau I ele fufuanga o le onga tutono o le tausanga fau. Ia pea solonga le lei lava le ngā solonga foi ia mese foi ia tapu foi o lo whata oto mai whainga malo ia a mese foi ia pea whai le awhia foi si o tātou atunu I vaitau matangi maa wha ia le a solonga le lei lava le ngā solonga. Al te minei lo ato iti maea le vaenga mua le design, concept design lau maea. Ia o na whaase atu foi la ia le whaasalau ina foi tau whonga mo kompani o le whatautonga ia o le amatanga o ngā luenga I le na whatinonga. Ia lo ngā tono tau sangafu. Ele ngata la I le whonga whare lua. Ai whaadia fo I le whailau tusi o le fono whaitula fono. E iai manisi o te unga whaapopo ua taria ele malo au sitaria. Fufuanga leo mai ona whata oto. O le ato e whausia le ofisa I lunga le mesa I le ofisa tuai. Ia sai foi le fufuanga le tato malo le whase e atu le inga uta le ofisa komisina whainga palota. Ia pita iane le wato e whatu mauina pe le tu inga taiti a whau. O le tulangana iei o le a whaafunga whale lua foi la le tulanga le ofisa o le a iei. Ma o le aunga tonu ale ia basically design ia ma layout. Na ia mawhai au nā tangi a ia o nanga foi le ia mawhai au nā foi nā tu palimene au tau awhia. O fufuangana ina tūra lata pia ia ko services foi e po vaenga foi la tau te servicinga le mautafono ma le palimene. Ia tulangana e funga whale lua ia whatasi la o ile ia awhia ile sosoani tulanga foi whatanoanga I o nei bloketi. Ia o le watalia Australia tau sanga foi insa tuina atu le palimene. Ia mo le whaopopo ia o le multipurpose lea o le hall fina le tua ia le palimene. Nā tine o le hoti. Ia o lau fionga e whawhisili. E o mautino le tūlanga foi ia tau a o le hall a ia mwhai ona keita mo le selau li masu tangata. Ia le sa ave tal sanga I lau insilia foi mtusiata I mo sauninga tau alo foi tatu malo te mtuto tasi ia pia mfai foi ona whaonga al vaenga le mfai ona fai ta mafanga I o malo fala. Talu mai le tsunami o le tausanga e lua fe malei. Ua telini a whaama matangi marolosi wa fia ai le atunu. E au fia ai le a whao e veni le tausanga lua fe sfultas. Heta I le tausanga lua fe sfulmaltolu. Makita I nai tausanga le leva atu nei. E ui nei tofo tofonga whaale nātua.
Ai sa tu mau pea le ngaru e puno wa i le malo Samoa ma ona tangata whaingaruenga. E ta imua i le pale mia i lalo le ta inga o le komiti o Atinae le KAPENETA. I le toe whaale leia umo mea tau tino na whaata ma ia. O no le mai a o mala whaale natura. Peitai, mo le lumanai. O lea ua tino mai ai ta pena ngale malo i le fausia o se ofisa tutotonu. Mo le vaenga o whaalawe tutupu whaafuasei. Le National Emergency Operations Center, e peo na asia le komiti o Atinae le KAPENETA, i le whai ungo le masino Iulai. O le komponi la Pacific Resilience Project, e tu sa male sfuono che si male 2 miliona tala, o le proketti nei o lo fatto pendere per tutto il dalulangi. O le si component tau o le proketti leo o le fausia leo le tato official nei o New York. Le tau ato le naluenga lea e tu sa male ono te si male fa miliona. Le sa pwede contract le Sen Construction mo le sufa ia masina. Mai ala naluenga nei ia mei. Tau sanga nei. Toi lua la tato, toi lua ia ngai mei e toi o le ngaluenga. Toi au le whainga o le lifi, tonu fo le whiwa ia wai lua floors o le whale. Ia, ma le patino ino tatou tane vai. Ia wale, tūranga fo le pēo i mei, ise mūru whale, a ise vai e fui ai. A o le tūranga la lea ua, toi paula lea, toi nere wai ima tatou lifi, toi an whapi. Ono le tūranga fo le COVID ma le whainga tāna, nau maitanga. Mo le silafia, o le nia ko lo whaatulafonoina i lalo le tulafono o whaalawelawe tutupu whaafuasei lua afe ma le fitu. Ma e tai mua i tapenanga ma le tali atu o le malo, ma ana pa angai au fiaia tunu umai fafo, i taimi o whaama matangi malolosi. Ma fui e, tsunami po o soos whaalawelawe whaale natura, ele peti ai le saunga le mua o le atunu. O le nau mai mo mai le atunu inisio Atinae te tele al malo. Awa lava le si itia o lana tautua mo le atunu nau tele. Toi tuli tau mai le vai atu fou. Mo se isi whaapoponga o Atinae. O lo whaanga solo nei i lalo whaamalmalunga. Ale komito o Atinae le KAPENETA. Soifua.